kan ril ru suang tu na kan fan ve fo Christian te chuan ril ru a mit thla chunga lali suan khovela rong a bolaya Israel ram a fan lai tele Jerusalem khopuite suang tu na nena kan thlir fo thin mizo mi puite ril ruwa tlanatak ral thuam khovela ngat phai chuan oi omlo khopa thang duang le namfing namro pui Israel ram lodin chhuale dan hi abor chuarin a hnok ve khop mai kum sang tam tak ata to nambor chuar le khongai thlak khovel namfing tam tak kara pathianin ram atiam saka zalen taka cheng thinte run le ne anni nuwa namwak vai karam ti turpo nei mu malawa kum enge muzat omto keini Christian tena kan lo ngai san mmc chu Israel namwak vai thin te hi anni ti chuan khovel fin nein ma ason zelain edi sangkhat zariat chovel atang to khan khovel mun sang sanga vak vayat landar judan ham ho chu anpi le pute lena Palestina ram lama anlo pemlut sup sup to kum sangkhat zakwa chovela phai chuan anlo tam to hlea boina tenau te po chuak fowin anma nia ram thar nei po anlo dil ngam ve ta hial ani Europe ram lian deuh ho point ngai toin Africa Uganda vela ram thar pek mai te po anlo poi tilawa ma se an ma sang nun be tat na mun Palestina ram lo chuan anril ru a min zo si lo ani indo puin a han nang chowa judat lan chia tam tak chu Palestina rama chuan anlu bel ve reng boka indo pui pakhatna a han zowa Adolf Hitler chu kum sangkha zakwa somthum chowa Germany rama thom lian tak nein aron vung chowa ani hi judan ham shim shim te tena ten hlua hlua tu khovela tanga judanam da bo mak du khopa hotu ani Adolf Hitler hian judami te hi chan le wang omlowin atong pong huat ngot bik ani lawa judanam fingle phakar thiam mi om thadu lo then khatte chetna ten om tak tak awang te indo pui pakhatna awanga hremna nasa tak tok tu namro pui em thin Germany ram rethei em laya judan hamten ham thatna an mu tam tak mang thiam lawa an thilti tenom tak tak te ashriat le mu awanga hetiem ema hota le ti chimit vek du khopa suatta ni in an soibok ti chuan kum sangkha jakwa somthum pakwa chuan Germany chuan indo pui panhina mei pui chu a han dep kai le ta hlau maya ramsan atanga amiman tazinga judan hambik ta chu ada sang ta ngau maya judami anmante da khom na turbik ta chu siamin thalai chakvak deu ta chu sal anga chorin narim taka thotir ania achak lo deule tarno pangle nu naw tam tak chu da khomin rong taka tha zoi zoi ani chhota awanglai chowa phai chuan nikhata mi sangruk chuangte an han ti hlum ta te reng ani kha an tha te hi hal hlum tram chola thi ka hlum gas manga urhlum le khai hlum te experimentana an taksa chansom te ani bera arongin arap thak ema chiangkuang taka soinuam lo tam takte po anima jok ome German sipai te chuan judami an mu hrim hrim chu an vai ma mi ani bera anti du dain an nun rong boka indo pui panhi na azo meu chuan nazi ho chuan mi makta duai rukvel chu an lo that man der to ani an man zong te hi an that vek man lawa tlema zong te chu chan chua man an ni ve bok indo pui panhi na chok chok tu nazi ten judami anti hlum zong te hi judanam mun thuma thena mun khatvel an tling te reng ani kha arab thak hle ani hedilai hian khovel mun sang atangin Palestina lama hian judami chu an pun bel ve reng boka an lo tam to in an ram nei du wang chuan buaina te naw a chuak ta fo mai Israel ram thar nei tum na thom chu aring to hle maya Arab Palestine ho la chuan an ram atanga judaram nei tir chu an phal lo na samai si chutianga judami an lo pun chak tak em awang chuan Arab mi mani ma khuwa thlir thui deuh te le thil chin chang thlir thiam deuh tam tak chuan buaina engemo thlen mai hlawin Palestina chu an chua san ngo tamai ani
hetiang ani taka wang hian aram October British hopoin ti vak ngaina an hrelo hlemaya aram nei tu tilom chuang silo juda ho thlop chuang silowin tuilai rapin aom tareng ringot mai ani hei hi remchanga lain judami hoklak deuh ho chuan buaina siam chu an lo chhun zom ve reng boka an fingin mi ve thlem an thiam sia khulai vela lo cheng sa te tan an hnok sak ta viau reng ani chuti lai mek chuan juda hruai tu deuh te chuan UNOa tlatlum tak US lama an nam pui mi makta duai nga vel zet om ta chu remchanga lain pui turin an juk som ve chen boka heti laia US President hi Franklin D. Roosevelt kha ania ani hi juda ho thlop lo le ngai sak te vak lo ani thunga an ngen na po chu chuti te vakin alo beng khon lem lo ma se US a me po juda thom chu alianin in thlan thlengin ahong phave to tlat mai sia Roosevelt chu nisom pani April sangkha zakua somli panga a athi tak thut nuwa chuan athi dana po hian soineu atam tareng ani kha ai o tu Harry S. Truman chuan ale pek in thana juda ho vote chu apoi mo don ani ti a hai haulo tin ani hian juda nam hi a hoi hran lo boka Israel ram thar nei chu a thlop ve ta ani ma se aram mi puite eroin an hlau thongin an du lo viawa a chan po engdang ni loin tun thlenga Middle East lama US a in ben beltlat na chan oil lama an zung kai na ani tlat awangin anei tu Arab ho thin tirim chu an hlau wang ani ti chuan le Palestina chu aram nei tu ber British hawin ti ngai na an hriat tak lo awangin UNO kuta ada ta top mai UNO chuan an han ngai tu ta US puina mangtangkain aram nei tu Palestine ho phal lo chungin nisom pali me sangkha zakua somli le pariata chuan Israel ram thar tur chu asa thak lui sakta ani akum le me nisom pakhat sangkha zakua somli pakwa chuan Israel ram chu khovelin apom puita bok juda de chuan ram thar Israel chu an nei veta ma se ram thran anga puan ani phatatangin a then omram te chuan an mel ma en ngal vek maya a thei dan danin komo anin bol siak hi ani ber mai chutiang reng renga buaita chuan indo na po ama chon ta fo reng ani ma se khati khopa ram no pangle mi puitlem si kha a then omram ten an han doron ngial poin an ne thei ta tlat lo alet engemoza ta tamle ral thuam nei tha kha atlom ta duai jok maya an ma ni ho anin pu kwal vel thul an ni laka ar mai tiat lek le ui hum zat lek si khati zatina an han ne lo kha an tan chuan pom thiam a har rengani ma se achanero engdang wang ni lawin anin fin hlein ral rel anin thiam hlei deuh em ani Israel hian chanchin ngainom tak hi an lo nga khop maya 6-day wara an mosatte fin ziate war of attrition laya Operation Rimon 20 ambush in the sky kanti thinka khamituma Israel Miras 3C sompanhile F4 Phantom 2 paliten khati laya Soviet jet thachung chuang MiG-21 somni pali lai mai Egypt puina atana Soviet pilot te khalngei anwa thlem chua minute ni chungvel leka anlo chai kwalvel nuwa MiG-21 jet pangalai mai anlo sai thak dan tele Operation Entebbe tekha khovel ramdangin theilowa an ngai Uganda ram Entebbe airport a misualin judami an hrente anwachan chuana anwachet dan puilu tukte po khan judanam lofin ziale turu zia chu apholang chiang hle ani Israel le athenom ramte ramri chungchang hi chu tunmaya olsam taka top mai chi ani lo hrimhrima hanre deuh thin ma se chungrila minlo mi engemozat khuan juda ho khu anram chu saktua an ngai tlata wangin engpo huama beichak et khu an tamlutuk heng Israel thenom ramtena an ngai dan hi adik na chen po aum ve rengani kanram chete then omten an lo khoi deuh boin maisen mua chempui hial chu du khopa satak tak kanom thin hi hero mimal ngai dan ania
engpo ni se kaini Christian te ngaidana chuan pathian namthlan juda te anitlata har satna ruama po lalpan achan chuak le maizel ani tuna po hian Palestine ram then khat le West Bank oplan na turin annexation plan kenko ani trandona aram thenom zong te hian umm chunga anram sa thak sak china hian lom taka om turin andu mase henglai ram hi tu te tange nile Bible atanga thlir chuan Israel ramvek ania tin Israel history lama po Israel ram ani mio wangin tuna annexation plan an nei mek po hi anram laklet le na Israel chuan an ngai ngetlat ani Jerusalem khopui an mangai le an sultan na mun atang po an tra pui wong thin po anram chunga chiartel lei theilovin kum tam tak an lo buai to a mase ma sang atang to a Israel khopui chu Jerusalem hi ani renga Jerusalem chu an khopuya po chhal theilovin ram pakhat nivesi chuan Tel Aviv chu anram khopui ber atan an mang renga mase Israel mi puite thinlunga anram khopui chu Tel Aviv nilovin pathian chen pui thin na le temple omna thin Jerusalem chu an khopui ani tlat reng ani ti chuan tuna US President Donald Trump malak na le tranpui na in Jerusalem chu Israel khopuya puan ani ta Israel khopuya puan ani hian athen omram te tan chuan tra na ani lain Israel mi puita chu lomin anlam ve thung ani ti chuan US Embassy Tel Aviv mi po chu Jerusalem a hian son ani tabok mase buaina lian tak an ma chon tran don ta ang viawa tuna hian Israel annexation plan awang hian Middle East boruak atang chho tran hle ani